Kajing penlip Bording elektrik kebaman kesngi keladap palat shibanai shiteng haduk mentah kesngi. Kini ke Jinglip Khah ke Bording ke Ktah shisai ke kam ke jam bat ke Kamai Kajih ke nongshong shnong ke jela kam tam hakini ke juk mentah babun ki briu ki pendon kam de ki kor ki bor. Ke Don Bosco Media Network ke layok banyak keren bat kat tukat ningut ke nong ilam shnong ke belapen pawi ke jing sngau Khah halor ke Jinglip Bording elektrik de ki bon kentah ha ke shisngi. Kini ke Jinglip ding elektrik ke Ktah shisai ki Paidbah ki bekentup ki kali Kamai kit ki belai kenduk jing ban penbiang di syaki ying jeng ki beriu. Wat lada ka light ke lip Khah penban ke baitang ding elektrik ke ne bat ke nangkiu penban. Laut ki babun ki long ying long sem beduk bakurdo. Kinong ilam shnong ru ki lapen pawi ki jing namar ha ke jingdum ki mi ken rei ki kam tu kam them ha ki babun ki shnong. Nan kami di syamo ngisu tu bagi Jinglip Bording kalau masuk ke soka kamu lai. Nah bagi soka kathir light nabar karam hi ke pressure kaput jeng soka bagi soka ke hingat isi Paidbah no civil. Tigi su tu saya bagi civil kedege pensil karam no soka jeng electricity company punya ini. Di Paidbah kinwan ban complain kata kedege jeng consumer ngisu kat penonam. Hindi boleh consumer jenis minta ngikit lang ya tang jingkit bijong sarkar karena kalau sarkar kahapan baik lah mantin ya kan ika electricity company begidon kami sell di kahapan kanion itam hi berkap lebih kanion itam sarkar lagi Paidbah ngitip pada ba ke sarkar kada kita ni companies kiba penangkam ni lain bijong sarkar ngamtip ke subsidi rate ko kumnu ai itu gila ni sya menbei ini kamdei bela bagani ka jie ke bosokar ke kendu power company yang put dah Paidbah ini kan jing sisya ngitip kalau sarkar ka kam perman ha ini baga jing di light commercial factories afai kan haban perkhat kumnu banyele ban balance niat ban pressure Paidbah tapi Paidbah kiwan kisi lu berkidon ka hokon kuli Kaba hato kajudan kan ko complete pada nagalan ji company sing kata bagi mi online ni kaba ni kan ni tiga sarkar pada Paidbah sarkar kamu bukan pay yaki profit making company kamu jo sarkar amagi Paidbah rom ni yo ngalai kita thiet ngalai bagi dah seal ngalai pat kamu ke badai bagi seal ngalai ada klapan kami ka kalau kita face problem boros si mon ngalai din lai ndan kita harus seal dega bil ni sa ko bang kwa kan di Paidbah bang ada ke Bording ini perkhatan di alternative energy kami ke solar energy lagi ni kita iba government kan habban penbiang ngok man kitri apa PE situation dulu ni apa bodi power menumput jik apply Paidbah haki power kam man sen kam March April May June Paidbah in phase lu chering bai tengah thai alternative energy ni ki wei bagi lat pen I like bon hoi solar energy ki don menta ki Meghalaya kelen ni hato ki Paidbah ki la tit biang abi connection hi ta to boleh government kam subsidize no ini kam ana kinja scheme ki be dei kumita ki ban yarap ban pendapat ya Paidbah unum dah complain le lagi poi por ba kadulai kemudian solar panel menta bahe ka la ban biang ban charge phone ban perlu kami ga computer ye tinggal government ni ban aba kam la ban sutu ba kadul jing kedim persiang ban substitute no nyat lagi ni ki alternative energy ki ba minta ki ya ceprang bagi balong ru ki ba bahar nama tak kamaria kita di jim keren juga yu Paidbah bun demand naga government ba pi government ru ban perkhat ma apa ini pi dang haga meeting ke ba dang sudap jong ka snong ru ngila ekren ni kini ki issue ko be dai bat kini ki hamtam ke dai ba kini ka load shedding kan nama ke ji gibon ki jing sni ki mi akan kini ka por kumban Shillong pi su tho hi ka timing pelip lat tam mesngi kam lelai hendai men met ka to ka jing pelip lat san kental kenti adu khat ar adu san beje step ka to ka jing pelip lat ka to ka bakta ba namar ba kaya kayeng ru kam nong su basngan ki nong sok snong ki phone ngi jan man ka si habe dai bat kani ki issue namar ble nengkong gade ki jing satu. This is a free for all. Like kalau kau macam no kadar do san ale wantu no. Nomor la dom la mien, we isu bania kata buje.
So kamot kini kinong tu kisim ya kabu ya kini ka timing perlu pilih line. Hoi ngi susu baga don ke problem ke crisis ke don ke problem baga state government kamla ban biang ya ta boarding ke ba don kam hakum kini ki por. Ni asngau ga jing batai jong power minister hang tu apa recently. Henry lara ka MSCB ke la ban ke MECL ke la ban regulate na ya timing khendiat kan. At least Malaysia pun ai ada stretch kan. Namar ka long ka jing si air sisa naman kumo oi fi mene khat ar do sante. Lada I break no si Ktah Bording. At least kumo un habanya kan kam isngan kan lada ka me ka laj mo. Ndai lada ka me ka laj kum tu pilai. That is the problem ke bangi ngisem. Mankas ngi yo ya kan ka. Iya kini ki problem ki bede bat ka jing satu satim. Ka along ka bajur siapa palat ado tata. Gibriu ki imja da ka kam so jan ba da ka kam di do kha klei kendu ikju ki jing na ka jinglip bun Ktah ka ding electric. Ki loong na ka daw jong ka jingdum bun sin ki kum ot ya la ka kti ha ba ki pen khut do kha shwaban ai shakinong the. Nah ini tentu atlet tahun ini April 5. Kumbakan ko Ktah siya live light kong. Mensi te na du si bace hadu live bace te damit tem da du nong ren mar kalip na du khatar hadu sau bace musten. Tapi basu jan kumne pi shem jing NM ba live light. Sim juga ini mah ba na du te bari kam khandum da imat hande. Tiap hari begini ketukan ke bila jam pi kumno pi sio kumno kumno pi sio. Kini kedukan ting simua be ila siu be Try. Tiap hari yang sai jam pi ke bila kumno kalong. Kabila ja jika basak te kum tu hi kum da bun hande kum da kandet hande. Kamu kaya hap bakar kom live light bakar kom sio bila try ne. Oh, dia hi. Namar daman sini pedem ju penun kam light hande te dam hi ura kya untuk te. Penun kam light hande. Mau balik ke laut, indah syong odok kado ni jenjat. Mau balik dah krem ke laut, tentang ini bakalan tu tila janggu. Dah kejingdan jang ke laut, kejingdir ni lah bende. Minta dandan ke laut, beri dapat tu ya dok kado bau, beri dok kado sini. Kau je, man kasih lihat je kau bengin wan keluar, tentang itu pindah itu ni wan keluar tu. Kamu lembaga jilat kelak penduduk nong sibon ni pi. Ani jenjat ni kan balik ke laut tu. Ni ihile kamar mata kibiru ki jitu ban thiet ro nama balai bandan lai te jika kinwan kim ko awan sure nama balai kim yu ir do khaba phane do khaba smil ne Okay. Tiap hari buat kar kom sio ke bila kumno pat kong. kaju dalam kinju ni Kaya kum cu. Ti kamu kelawan rak sibon penduduk nong pi. hai Ti pi kai ka jing kentu jong pi ka sarkar pat. Ba kan baik kan mau kan kemi kan kam ini bangi jing dia kam ini kadi haka wai jinjal haka klem lan uni bangi chat kumiru tang dal ka potang si phang alep no klip na. hai so kau hapo milom hapo kumire kadum te nimyo imat bahare tentang ka biak pisar ni bakalano damdan lat re tentang nimyo ira bahar ka budget pisar ni kishim te tentang ban biak kibiru ni bakalano nama beli bamdan kalan dum kalan Okay.